kakra within 2-3 days bo say Asaase nane bo say ampo bebre ba no ampa afede enane HIV so no 1 month hepatitis B 1 month when yare a obenya 1 month straight be kwa check na free moja nim ahaduro ne de wo ho me mompa ye wo ho me nye sofo me dunsi na me yaduru kama ntimi sire obi bia se me okumase kwada so udu so folaya na wafro kwada so agrikeka obesi wo women's training center ana asakode rural bank ofro agrikeka ododu ho no ma oso pa magana me dase Dabia me ka se ye wo ahaban ene ye wo ahaban ye nyina ye nim se efre bibi enhaban mfaso be na wo so ye nim so mfaso ndie mu bebre dogu ye mu bebre bona duro se wo hye ase ahaban gyane fiche wonim ne ye de ye watwe ne se didua na ba fa ahaban no esa yare e ka sa ahaban yanko mo kakra be na betumadi afa ahaban se ka ahaban bia ni ahaban ena ahaban bia so dwuma aye den eyo ebu ho idi but yesa de ye ade foforo what I say ahabanya sebi nipa bibiri ni mu no se abankro noa na di enu na afa enti se sebi ya de bia ha nipa se daw so bia no onye obi onim dia obi onim ahabanya enche nye boseme nye mi na boseme mienu enche ahabana kro na gise onye obi onimu wotimi abo se ahaban we se idase yebeko enokre me gidie ne me bibia wo no e wo ahaban mu me bompa ye kra na se sebi bibi simple kra na bompa ne se nyame se on kire obi a wonim di e wa haban mu because sankire ne ene ya se bia no be free sraba e free haban kro na mu tu be shi obi to se me a jisa pompa ye nko na me ne do yare obe ba bia obe che breast cancer for no na e che kakra but se ma do be juwa within 2-3 days bo se Asaase nane bo se ampo bebre ba no ampa afede enane HIV so no 1 month hepatitis B 1 month when yare a obenya 1 month straight be kwa check na free moja nim ahaduro ne de wo ho me mompa ye wo ho me nye sofo me dunsi na me yaduru kama ntimi sire obi bia se me okumase kwada so udu so folaya na wafro kwada so agrikeka obesi wo women's training center ana asakode rural bank ofro agrikeka ododu ho no ma oso pa magana me dase Pon enhira odasani bia da bia da adwoada anumre ebo na wotwe ne fa ede kwa ode na video to Kumawood TV na ohwe dwumedi a yato ne din Asaase So Ahintasem Ewrade Nyankopon enhira ene obia chefa sa kwan ne so na eda wase bebe se video ne doso so hana adwoada bia na video no da mpo mu bi kura de eda ho sa omunyim firi ho every blessed day ye da bia da ye friend ne no video no go so eda Kumawood TV already nshira edi the nation's uncle of our Bishop Lumba Asaase So Ahintasem dwumadie so na wani eguso a wo hwe na waso etie already nshira so ne ye ne sa aha yetna se kan Ahintasem amiada woma doctor ebrebe nyina ya ne de ntie ka haban mu Ahintasem obi bisa se so ya na eye se oye asori konia na kristonia obeko obi ho amode abibiduro ayewo ebeteten haban wo so aye binum se abosomsem aye binum so se Kristo ene bo haban no kura ba kura ne wum afi so ase ye ni dua na ba yemfa haban nsa yare sa nsem ye titi nyina no kura sa na wode koya onye offended na kwa ba na be fa so de aye so a unifo Kristo fo bebre wu nsem o matetinti eba se so mo yare no mo nkwa yare ha ya na yedina mom because oko du yeni ana odunsini ana sabi obi otete haban ho no ye ne se owura bonsam gem se nti no ompe na wakokora bara Ahintasem ewom ne se asofo enim fo mo tie haban wakomo tie hokoro se waben no haban no di kan kire wo ese chese tumi bia ni o mobasam ni awura de aye dada no a e no mo nam so e de didwuma e ma ye nyina enso so ne se be ye gi wom di se won na abene enso tumi wura no oye na de dada no eno a kire se wodi we ni we bomu a kwamena wotwe no ebeko uka we ni we bomu anim kankan no ebeko wodi we so atipaye no ebeko enso woni wonim die nti na ma yale no atena wo so ache koroni atiti wo bi saa besi ne be me pro
oni aduro no hunim de wato no ni bia abrofo duro de ofa no kwa enso onya ahoto but me kamfo ma se yedi nkomo se ni ados ko ahabanduro mu a yedi adanse se yale bia de be ba so ye ho no doctor amaga na betene tade ama ase tumi ne nyane de a awrade na abɔ na haban eno di tumi na hyem dada ne de a waye ye ne munyam hya ne se onya ahonim de no nton kono ye na oguso a ode ye adwuma awrade nhyira so oguso ejemera na wo twen ye ebra mi guso ne wo kasa ya doctor amaga na number no egu television ne so bese so be koso na wafa na wafre doctor na wo yale etete wo si ebetima bodin ne si entimi bodin ne wo de afre doctor o yodu ye di bia awrade ahyira no wo de yale ne bedu na kate wo mpo na sa anu adu ne nsan kan ya se wo bo na mane na o kata na ni se wo da na ne a kire ne haban a o kabo mu a ebesa wo nso yade no ama wo doctor nya adu na nya mo a na nso obeya ye mu nyina wi a wasrefri ni kura bi etu ne fo wamfa ene enim nyina twentwom sa abere wato ho se won saka doctor adu ni bia ya dansidie pefe se ebeko mo a sabita fracture ye wo mo akire ho ano na kotwa ye mo na ho ma afom konti no classmate fo no mo tira mo hunu doctor nso a ode sa adu ya mana nso obe ekoi ebi be ma ho it is a powder form na odi aboko twani na abo nse ni nyina ayira eno be huma bru ni bi omo ofe pa no ayeta tu ato ne na ho yeta tu na ye ne fe kotwa ho no aya ato bra na doctor nyame mfa na basa so mpefa sa tatu kotwa na de da video no mu nyina no ma ho na onso so odi na basa body ama no yakọ na ye ne doctor akotwetwe nkomo ne ya doctor wo no odi amaye koso na ne ye ntina fa doctor number na gu ase opese sponsor so a number na 2022 no so no fa na ebra beso yasre adwumadi no enkotote emfa ma ye nyina awrade nhyira doctor mpacho mo akwa na me jose acho bibi aboko de odma kwanda no bibi aboko ase ye kwese bibi aboko ne ni peba oh yeah ayale saso ye adwuma dance ye so fro that's it wow doctor ne ye won komo bebiredi ene ye ko cancer ho ye wo cancer yare ye dodo sen because what you are no ate obi se breast cancer ezo ye cancer kuru ya omo boboso ahodo bebiri ye wo mu ahodo sen na ekwan be na fa so eba afaluma me daste edin kam daste damo fedi am pokwa me ona boss so basa tumi nyina ye ne dia etoso mi nu me ni mkrofo a se bi ya me afomo so mba me nchen be ga ya sa okay e chia mo busu nyina na me chia mo so mo nyina okay that's se ye cancer no enye yale bi se one particular yale se ye cancer yale bi to se malaria okay nti sa yale bi ase bi atre nipa no so a nipa no oye hwia e se ya wako anye den enko no de se ginya be den abetu abema no nti hwe mu a obi ti ka se eye cancer okay ya ka bi se prostate cancer okay ya ka bi se our breast cancer okay the crude bi na so I feel e de ben so cancer okay e de chese jin bebrebe nti ade bia okko a enko no mu de say di na den okay let's say ekuro yare ye kurankuro bia no ma na bia e bi okra na nye kuro say wani no obi get o me call and doctors mo eye cancer na ni no hwe e hu kuro bia eye no won fa na ne cancer no so wan dem chese o mu de mu pese mu ye no ma nya ntuma anya den anya no mo de say di na na chese ya bre okay nti we de batwi mu kura na ka ba say as a doctor who show me ya cancer ni nya de to so na afi ne yale kon ayedene because udimi say ye hwema na ntimi nsa na ye frɛ ne sa dia as a hospital kokora ho asɛm na yedene aye say kobisa akɔhwɛ no kresa but the first that man yankopon okay because me jidie e kire me say e biara ni yankopon bo ade o moye okay na odinye manyina hinta yare bie no anu do ni o mu pa yare mra ne aban wo hodada okay sebi uyo bia onu aban a obehu na de mekan obeti ase ti yare bi ti se ekuru okay
Wow, ni esichire but ekro na tu no emu. Wow. Hospital is eye cancer, cell cancer, so then cancer. Okay. Na drusu ho. Wow. Yes. Kuro na enwu na ada no ho ache. Kuro na enwu no. Wemna ko. Jesus say the Jesus be na me kire. And ya wa na be kire. Ekro no oba. Seche bia na Jesus me. Tani wadi die hu kura de ne. Eno ni asema. Konkofu bi do mo nan besu asori mbache se odidi a na hwe kura da ne nan se de aye no a. Ti na me ka se adwuma we no se uni odo ema nipa ntimi nye. Untimi o. So sure da se ni nan na up se epro. Na maije madru na ba pepa medical first one first sana me we na be paris we am achire ya na re nti sebi say yesika kwantina me ba ya kebe mo bi me firiba ya na odo no ani nipa ne bra obre ya na ya me ne say obi nipa no da na o wa ho de betum de adwuma hwa bisa na kakra ahwe ne ire ne ma ena ya na medwene ho so de me so nti ya na asefem ya libo ba bo ni kra na usu. Wow. Dr. Musa se o kan se obi wa oni asichire yade baabo nse kura ya na ba be wundi na me pese atiefo nti ase se obi wa asichire yade na ne na ye kuro sa na on de oba onya yare sa na obenya yare sa se doctor me wa asichire yare ena meba enti me mo asichire na me tichi simple. Okay. Me mo asichire yare na me tichi but obo oni bi no ono ne fa asichire yare ne nyede na do nyede enma. Okay. Sanite Na ye kuro na obi ekuro na tunu so ehunhu ma se odan na bibitin no sori ampa na ne ho na dufu sa afo no ba utimi ebo no bi esese ni party ase ne se mutia ekira habanya ne che habana de ne wo tumi sanite wan kasa se ekuro wu na wu ti sa tumi na kasa na se wuni habanya etimu dada. Okay, to home cry de ba na kan na chiwa de be kan. So the say me no hu no to be a me gidi ba me nyini pizza. Okay. Because obi timi ba ma ye say no for share no appetite be me ko ba bia ye say abo me bia mo na drana na water. Ma me bi wo chufu class. Na onu kwa o appetite be. And o kidney problem. It was probably if you've been interbeting with BB and Mamudini interbeting, yes. Ewo that area. Okay. To friend was the doctor. I was almost Mukasana and said I need BB. Doctor. I say, Mammy, I say, me hospital, you say, me kidney problem. Na me say, appetite B. I was supposed to make pushing. I say, I'm going to come out with Tibra. You know, I'm for car. And then, yeah, Ukuna maybe. On any bra. Mfo ka de sete ma me ba ne na se nyina tata na fusashe na mfe ni di na se rale ma mi ni musa enti je on so boye bia na jaje me de ne ha mai ona ma nkwa na ja ekika ne ma bom e ma na do be se cook botoma e ma na ba ku be me sama na sama fa of course doctor na do kitikiti be ya de ma mi na se ma me fa so diso Meko. Oye dice, amene ti ase. Efunatwe, ni nanatwe. Ena meko Cape Coast. Hana meko fa kwa na kwa ni. Me ba wan ban se. Wow. Pasama me apetese you know. Galon. Anwa you know yellow bi no. Wa me ma. Ma anwa na apetese. Anya anwa na duma me o. Me say apetese me say anwa. Me say anwa galon. Doctor there. So na do wo ono odema me. Baba so body no. Oh, so my yard. Why ya there? Bagu is So ni bi o bi an ko do ma me. Pa. Enti me so ni aje pa. Doctor you okay si you. Obi a jam da je ya.
Wo ka say ye no free be. Oh Debbie. You dey ba no. Bibia ye. Okay. I know say dey do nsan say dey do. Okay. Bibia ni wo wi ase. Bibia no ase ni for so. Okay. Don't I say? Yes sir. Nti na ni that's why I dey. Asa. Ene won na eche wade. Ene. So sorry. Ene. Ba cho de ma no. Eno na gba bim de ba bi sidi. Okay. Ene nyu no bi na me dey. Wow. Ese me di bank na ma bank ni mu say apa. Why ejuma no? Ejuma no. What I say? Enti etimi kan yare bi tu nipa bi so. Okay. Na aye say mi kowu Debbie. Ma enka say kowu. So jinya me dia one day we share for. So be share me anokro ho bia. Me ka kire. Yo yare boy nkum nipa. Kidney dro ya. Enra that was Saturday no. My boji. Sabai. This ke be imagine bia me kire na djuma. Ene ni nua girl ne bai. Ase me makani akakra. Nti nyesi bia yare no ye pejani huge say no. To be frank, who would do? I mean, what? Serious? Oh, me one yama. Straight. Nti to bia na ha me say nkwala na almost you halfway no mo titi one we can kwese. Omo dem fa attention mo yenko ye. Doctor, obi wo ho a ne we dia na da bia da opedware pa. Da bia friend ne no obedware. But the perfume egu ne ho kora se loud scent wo we die no. Sam go for no ba nchen awo adru mo man. But that's so far. Adru wo. Na ma sam microphone. Na cancer de ni anka nwi o. Okay. No for asem no me no. Na me shira mamum. Ebi bre. Okay. Asema me kan me tie obi wo tie o hwe o. Asem be na branch okay. But who bi e wanya bi na obra afaluba. Ya kuro de eto na mu a ya obi anim wanantu se kuro to ya pa kase ni ho ene ma me ba me ho eno fa se mu yin operation cancer na bia breast cancer na bia no mu yi ase be 5 months ni dia be share mo to mu no ase kom ene so to be na ka chance se ya dro no ntimi fa mu bia anko bi ti se me na me che the doctor bra me na da na se wa ya ne sa Kofu bi ko munye ni yi na mo ma complain na David sabi amman yemra ana di so me ba okay ana so demra na okay ana so demra na so wa chire man zo wa chire okay ehu odi ma mi ko ye ni jama do ni na wi ye na me totale so ko to beshit no papa so ya chire no for see bana beti next time be twa video no nipa na me ka chire mo woni beba because they open no yatima ya ma na wo say am obi am say any pass me say na oda hoyi ono fo na ayese bag no eni se bi obi ko tra bi ka say akwana betra no wo kan mam na ka say onko but omo ba wa so ye ko kidini man yi say amba na ni ajizi na ko atwa no to na ne yehunu adanse no because sees believe ye onko fu omo brepa o ba gidie ni woni ne onko fu bia ye omo penti ka omo ka ye kanya na bitimi frem bro jesus of unti ne yakọ me se monko na nsane na obi se o so fa fe na msika na radio me ko send you me se send o the best send o me mom de me nyame de but me wadro adro ho me na magie di ka me megina mu ni ame me nyeda adro ho adro de owo bi adro ho na me na wadro pa me de ma ban ye fa se de ban nyame enti se ono fo ye wo ya ne se me we ya me ka sisi ye omo makọ breast cancer operation nyina no omo hu de me kan because you are going to buy ×2 of your sickness. You are learning how no. What's the ×2? Enya dey say me kwa you twa for my okay. Bo say obo e timi twa na doctor for ntimi nka no kranchom se bia ba me ntwa pa bi biduro bi ye na beko. Na chinchre chom ko operation om the pressure oh kakra bi e wo mu no.
etimi e ka kire ye ka ne say obi ogum because doctor na me ka say ye no o ka shuru yan say ye sika ka wa kidney no obi nti en ko pa bibido ni pa dem na mama o ba nyame nchaade na o se ensuo gina kidney ni be 2 weeks ni ya be 2 weeks ni e ko so ndo te wo ya o ten o mu labo bi o 4 days bi a na ko twa oni aba no so de me jono enti ono be nya gidie say no ade no se ni ho no e dro ho that's the fact enti ya na nyame pese e yo nyame abo na de na wonim the use of niema no na me manya nyansa kakra bi na ya me de eto nyame maboni ba nkwa ho yigu ni mu nkwa do be nante saa na aye enti na be gase nante ansa oya de ya debi eni me kutam sisi e yofa ena ko bi nya no de cha sara ko bi because me to sisi yo niema nkitinkiti bi wono mu a e dro bat ni penim eni nipa ne ti ofie once this time man so bunya cancer ni breast cancer bo mama be manya biu be ma pa on so no for protest oba ano mecho for na yo man o mo mun peja da de dampo wow yeah eno ne course ye den o mu de na betim mama jesus bi sem nyame me de minim de ntia ba he but anu do na me den yo nti mi se nyame on na boy yare no sa bo mi se mu yare ma mu madu ana eni pa yes sir obi su die e hye na beti na be hye se kompo na hye na me ma no me hye ho ta ko fu ta se kutu pa because of share I be say abo say sugar yeah omba obi ba na no fo no a pro abo boti so ba de pa abi de baba no de ba kwa kese e ba kwa eketo ni pewu ina kan say doc you hear say breast cancer ndi na anam de obi wa timi pro hu se kuro nda so kakraka enu no se wu kum kuro na etimi sa aboa e ka poa kakra na no ni kuro wu no enu ni ade ba kwa enwanwa no se haban no me 3 days na wasane opa fa kuro ni bra 3 days no besane no e deve ne kosi efenchire no e wa haban breast cancer ya na assembly e kayo me see the say ball me tikra na ye na kuro no ho asem ne ye ka de pro no enye yale bi se uwa efie na utemi a emane enye wadwe enye kan se enye wadwe se ubewu onyame tu benya nkwa sinya meti ase de ni mo ho sima wudi ana ase ni haika cause enema ho a ho beto atofo amu wo fi amohwe be ma onanye ntientia because say ye hwekuro yi mu na ye huma amu breast cancer ne cancer ahodo a ano odene obi ya papa panyu be kofie bi da bia wote fie ne kwan no opra wansena sa ne nan ekuro na ya ma che se wo hu a obesi treat e beko opra wansena sa ama wa ye disturb ne so tia na etie gwadidi enya na kono yesi so anan se ekuro tu kitu bia wansena tu za omu ya ha papa na ebre o hwe ye bi samre ya ye ka se o hwe bi obi o breast cancer ono so de no ano odene no fo ne ya ate no fo ne tinsuo no for na jega fe de wo ya kire nipa kura wo mfele because problem na wo fa mu no mesre menyo ho akinye ne doctor o kasa no wasi su dia se ya na mame because me nim ne awura ho betimi aye no kure ni aduro de o wo aduro o wo ne ma sa na o ka no o wo ne ma wura ho aduro kitu abi no de be ma bat ko ya be fa so atu yare se me kotena ho na se nipa ne ba na me kra me se be me bo obi hu sei da huru na emfaso de ne wonyam se epie firim sa na ya na me family life in fact undina da bi e betena ba bia wuti bia nye ho akinye sole na fa breast cancer yale no eto Dr. Amagana e Kumase kwada so eye women training center opposite Kumase kwada so women training center opposite boze Dr. Amagana ya twa no abrosan bi so sa na udimirika ekọ ho na nyame
aboa ama won so wanya wayale sa mesere wo men trusting you one no ma yale yi nka won to amfa won kowo yale ni ntini pastor te brew udidi no obi twam otimi kata aduane so afede wa won se abusua na abra start pimpim wo kutia because se de ekuro na tu afa no ama ho aye nyan enye omo so fort sabe wa wo yale no kora wa akre to bia na ho ye onyan mesere wa didi mi se tutumiri kama na ma oto okwa doctor beji kakra bi batu benya yale sa yale na wasen hu sika 50 million 70 million 80 million na sabe ta frache entimi nkono obekọ enye million edu bane fom dia obonzo ho ato umpe dia tutumiri kai na ko doctor Amagana nche okumase kwa adaso na omoa doctor ye papa no mtete kwa no nna ze drum me kwa ye o ba bi ko ye no uze man panyini ne na wi no nko ahono ne ho na ye black na ayiye ne bo ekoso ne fie anim no mo ye ayiye na obi address ikotire beti no abetena kwana no ko sol ye na eden ma no ene wo hwe saa na se de man yina so giant pa na mbuza se ntiwe wo betena konwa mu se ya mfie sei obesoma saa mfie sei na ne makura rejete no saafo no hwe wo sesie ya muntumi dikam na ya sabeba omuntumi dikam na ya sabeba nyankopon obefa me so aye nema bebrebe mi akasa meto no metimi aye ajebi nam ish everybody see you timi ba so bia we dey be 1 week no what number 2 days ish everybody na we dey entam do na menyi ne o what I say but aduma no na we no na odi adwen no na adom no bi e den e kan ho say your liberty say all sound also timi yo bia bedu time bi no aka chen say owo stomach cancer e didn't have stomach cancer because the corona e ban once no ayeku kese na ayeku kese kwanko kru kwanko e no ka de mo do be 2 days e no particular na me kan be 2 days on beto enti se oti hono na se me ulcer ekuma heavy mo ha won ko bi because one hwehwe me and obi frame o twasimi utim so set no o set so be 3 months ni o fle ozo of abrebi so o sa no doctor bi mo do et say nam so no kureni me genu me ma bi mbata nche sa antitwen kakra ko be me titwen kakra ma yan hwese be cha na etwa wa amant no asafre ofa agozi say si o say de nyame adawo ma e ma biem afi ne me be ya no frɛ nam si masa doctor no wa duro kore kwa jodie wasi ye wasa so me ba ya wasa no cheze timi ye ontimi ncheche mu go hospital aso aboda timi chemi ntimi nidi me fu aya time me bo ha wo me asa wasem ni nzi o mu nu za ase unim ni awoka dem nyesa o se ama eno no be ja problems bebre eno nkasa no enhera nya yi bia enfama ai jeni pa yem osa no nti nya di bia nti se giremu cha no ntimi ase bi wantimi nyim frama okay ejirema na che na aishishi ne jirim te hwana be sabe shemya abe shema koma enya je bia hu bia se wotena ma osa egoni ma se metu we de se meti ase de da mi nupa kese ukon no aduane ase wa me dada ase uhuro de o da ase sori gina mi nya do ne nke metu na me yemu yi so da me shiro no ba sa wow ntinye ya de bia gidigidi nti osa de fanche fridge yantonkone obi yale yatete yantonkone ne aba prostate cancer no so onso Johnson ya Johnson ntimi maninti yes prostate cancer yes so say o makwa anya yi utanya na de pipe ato adenim na namu na ma no di trade na say so ni ba ni gauge anya yare say ekum nipa nipa 100 ba mo anya ntimi 99 within 2 days doctor even he says obi akwam ye de rubber to ne be mama oba ono maduro na ye be yi ana se on de ayaka mo ma dabi ono maduro na me man 2 days we kwa ko yi rubber but the odia to on se boy the rubber de to na fruit man echi ana na fruit man ya na fruit man ase ono no de ji so mo connect pipe on the back because one connect I don't have no nya no bypass na Johnson no I don't need to nya adwuma okay but the done be mamuni there 2 days oh okay ni akona jamani nso ne dia
onu maduru ka fa sa Johnson na ko jam enye adwuma I don't know say fa oblada nim na aye mo adwuma kunkum mo ano okay ba we say the year for blada na chi ti bo na ze ehye ha o aboni tokrubu ha no me dato wow ti sankrofo ne is a connecting back obi nto bi ba ma chire no akwa mo akwa connect old one back ko de connect old one back na beje na jedru no o mo connect na papa ne so bonne dru no e be mai bibiri de me kan no say oh there be to me connect back na ma yai ko no me faso bia dem say onu mo do mo bi ana ye da na honto no ti sanete prostate in crowd and share anya there say o man T2P and say le nse ne ma prostate ne timi ma be ma o ye be ma yeah what is it emra ne ma bi ba and di Johnson tentem ne na man kona ba o Johnson tentem be do time so kidney ni na the same family that's bad wow Doctor na ya didi cancer no ho komo ya ko prostate ne so ho kakra bisa question bi yanko ne hia doctor yeah isi yanko fo bi o se wode ne tena kam no opagya ne sato seat ne so sei maya unya hwene nyeso onyole odi ne hu ni kama but ne we de ne wonka safo no mo onya me da mo because say also you the source of your again this side ne de eba sa nipa no yare no woni yam okay e fa kasa amonum bon okay je basa e tre ho cha ansa na pie bidie ne de emu di se mo oduro onu mo a nyame boa ne se ofia obefi ni ma bo mu se nyema no ano no onu bon a the same thing e do ba kona so de menchiro no ko se wo oyem ansa na pie we ni se bi obi tumi nom ensa apetese sa se onu nguniem ebi do temi twema the fifre ye dia jinsa afede me cannot say okay pampa ni tran ye mo a otwem a ho ye den yin kan sa bi de ne nsa agyew nsa so ye mfa nsra as bi ka sa da no numbi no numbi ansa na no fifre ba nyina na ye nsa wow amma analysis bi mejiri say powerful mama te asem na se esa safo nyina woni ye ma munya duro no ma ane ma to beti abeko ale bia wa no duro isa pampa ye nko ame de na wo bia no asen lebi on na se de o kwachiri hano kwachiri ba ana body for we Asaase So Ahintasem dumadi na yaso guso a yeti Dr. Amagana ne yetene nka no Dr. Ewo Kumase kwada so Women Training Center opposite wa se otutumilika na okoda doctor yidi se tweri ampo bepeje na basa na wo wase nkunimdefo amanema akoto tedi ama yare bia etete wasase so wodi na efre no yare de doctor se urade na mahaban duru so ebeboa wa ma wo wafa ntoma pefra na wasole waka kidney problem no de e mane nye wadentwe ne we ne yare a obi ate se woni so na ye machine ko ho kaso na yi kan so firi wa e bisuo angasa na tinipa won se wadura chiri onsa wa chidie sa yare we na doctor Amagana ba me na yefo a me kura me kre ne adindie na me wo confidence more se na me yare bia wo ba bia me akọ ya me na meduru eno nko ama me ye proud e chire bia nyame ne pese oto nsa frɛ me de but yare na abade a ene eduru no ana be pam no e be nya bia nom ama ye ho atoye nti me hye wo so bo me hu na de pa am pese me de be kyerɛw ba bibiara wo na wote ye nkan numiri wo he fa takurade ofodua prisia nimba bia wo bogo so bo so tepa emem adere so be di akon ba bibia wo bia wudie ye no tumilika ne bra Dr. Amagana akachi in fact bia wan so pan wa to me frɛ doctor bia na wo yale ne de enye ono na be kyerɛ ma wana so be ma oduru na nom na ode ma wa obetima no ma and so doctor abeko no passer sa nuru no ewe ofri UK no ode aba ya train di egu akyire bibia na de akoma ne na ekɔ ndia no so ye adwuma wo no wa me say Dr. Amagana ba ma bibiduro ayalebe aye very simple e de amaye nyina nyame se ono se ede die kwa so tutumidika aba bibia o no hwehwe doctor
ama Ghana chira kwan ayare no a wokɔ hospital akɔyɛ hu operation no ɔde aduro bibiduro ɛbɛma wɔgyae operation no yɛ because ɛnɛ yɛde sɛ kɛka wa ayɛ na ehu tumika ne hu doctor ama Ghana na ɔnom ɔmo doctor adeɛ wei susu abɛsi mitirim sisi a yɛ ɔmo frɛ bi wɔ hɔ a ɛbɛwɔ ɔmo yɛ sɛ asabra ayɛ ɔmo ebi kura tumika sɛ panyin bi twa dan akyi a ɛyɛ no ɔmo wɔ ani ɔmo tumi de yɛ ɔna wade aduro ɔmo na ɛsa akɔ so obi awo na saa adeɛ na ɛtete ne ba ɔba wɔn nkyɛn abɛtumi aboa afamidase na sedan kanyame saa sabra de no ma yenkyerɛ ne nye free na de che yenu no ma no a o ma hyase wo no mo fa bintu mu tirim because o mu ase bi mo kosko no ya no mo nyisa nyema we ni yadi loto yadi we dia yi wasum ye asem na de mo a ma wo enkran keto a asabra ye omo asabra ye omo no na makopagya ho nkomo abase enka tete ye wa kura ase no se ye kopanyini bi fie ni akoka che me be asabra yam yo waso fedro no no ade abeya akra na ekọ ni yetimi ka so bi wani ofa wo dan ya chikura na ode ayew doctor say say dro no ode ye bonus we de won chen sabra na ka cho abra obana sabra abasabe yale na tie gu ne won sa ne ho ne amani nyina no oze ode dro na chekwa timpacho fa pen ne fa obu na twere na wure fia na yale na tisi fie wa atime hu bi kura na ade ne ben opa yi wasum ye doctor be trade say dro ne yemi no obebo ye wan peso a obebo nti yi wasum doctor safo ne nyede ya afamidase ye tani se oye obatan ana oye be matan so wujiri refia na wakai no na entwen ma yare ne yere emma di haban bi wo te se tamiewu okay so nya wo ba fofra ti miensa okay fatu akola ne suminas okay ma de manina so menyi okay so sahaban o de to ba bi a che ansa na yede ase manina swa o daswa onye bida akopin se obetutu a ananti se sisi ya no yare no acha kwara no wa ba yade ni nyanche no usana oba na me kasa mo ntiana da bi ma mi na mo chali ala voice of usana batami ewu aban ne tre fashion isumi yase ujale wade wi ade fa ne to so baby kafu wada so yesa so bi we ni mpo no oba ti da aban ni din de tami ewu no odimi vencham fa yale di bi makra bi so ahwase no anya ne sa ndi akra na nya bi awie doctor akoso so nka oka nka so nyanka okay okwa eno so kope nyinya okay nyinya no ele ahin fudi go omuku abusa ho sa de kra no de ne om okay penyinya ni bi na oba no nyinya omie no te oba na oba se be ma na om di go omuku nko adabo na waposa ana so payam okay ya mo akwara men kase bia owo 3 months di onsa no okay sano na fa bi sono okay uwia ano ni bi sono na di biasa ketua bi na de be sono no abon nkola kura ben to na mi okay uwia kope nyamidua masaka nyamidua na sharpetes tunga petes on sana ko jifri mo ni oba no on se be yedwuma wa okay na amene se be 2 days okay na open kola kura trip to ano okay opa every 3 days bia atere ba akora no ani obeda wo obeboro fi anya ni da duro okay so sa akora se on tipping to ne me show no na dia man every 3 bia atere ba odu 4 months na 3 months no waja eno ano no nti se o timi a men fra me se me ba no asabra ena den mesro na do no ma kire no afa eni ko ma Eradi nshirawo ena doctor cheya do last week na me share but say that say that tirim ena oba ono ase say do ade ade chekwa
wabi ebi mtimpacho so ochire to ye dia wadi afe ye kata sesi obi ba yale de save ya de ntini wa yi na so amena mante so ofrefre nkra mumra wo muntia yi de bi mra mi amishira hwe na akra no ena nya yale sa afa we de me set for saa ba na tami wo no so ye wo bread it okay so benya awia kopa na wakote na o ti so men kasa okay men ko bobi se afalumba so your papa so your boni we de kwano tum okay kwano tum na ti haban because the wo be ka no e na ekwa adwuma okay so what I say to the kwano tum ona ye batan to be tia the person me srew aban ona nyame bowo se obi be free baby di bibia se ya ya le be se die ene nipa no san fa na ya le ne enko utami ya wu eno ano but say wako tina wia yote na afaluba auma na yuma ono onje papa tabi ura bota say I say iritua biaso okay so what I say okay obi etawo na mi hu se de mi tin enhunu chirempo ja no konkon osa okay yenko fofo awradi nhyiramo mugoso mo hwe mo yade o na me kire ni age ama mo se na nya ade pasi na mama mu nyina mo so mo se ka bi in fact se mo fie kwa na nkofo frefre ofa ye ko ho ofa isi ofa mako aheme onipa ne de na me kra me wo se ba wo se yes me se introduce you at the private aba system ni mu as the nations and grandpa me de na me man ho me wo fa asefo ni nyina ho a ene ma guso a ekoye de maye ti mesrew wa waka chire bi ha unyanko Dr. Amagana kachewo ewo kwada so eye woman training center opposite wo no de ene ye wo ya ayira so yale na drum pempen so bi ya declare so be ukra ni nyansa yale ni wodini so yale ni di ensi wo but me come Dr. Kachewo say ace na acho ukom wo ka say malaria na anu ayedene typhoid ulcer ababi adun de ye ntimi di kofie ko wu anu nko ade mepe na de what to the card aba e wodini no nko ade wo ho aduru so wo ho aye de beka HIV for the babu gebi ekoko me se otafo oba insana gunu ekoko sana gunu na ho ai adidi ne ho ache what's the body nko be ko Spain okay to cause potential of HIV that's what until say gumia enko na ofrem no buy e man na 2 3 4 days na sani na she e man nye say o da no be wo onyaminti ni pa ba e pro be fa fende fa HIV no na ka fa o ba na mini wuni ni eto ni di nkomo uhu da se ma mi ma no ka just ni pa we kama obagina du akọ obaji akọ bebrebe Dr. Nsani bia kai made na no na meko atonzu kwana so no one woman bi ensane gu na no ho nko ase esisi wa kakraka na ebisisi bi so eya no mani mo tan so afọ no so wan nsan ya mekire wo ya enonko pie te se ko enonko boza sisi o manu hu bebre na nim na de oka bi etumi efo efo no de eno so ye another yare etanyo eno so eno deadly eno so sa ba HIV de kum eye poison e be kum e be mo afon ba efo no de betumi anyini te say no efo ne say eno fo no na kata onifa na no aduro ni o doctor ade na do no yi sa fo de nko mo hwe manimire anka me po doctor etanyo uduro no to pa na nim no na asisi wo bebre etumi twen say o we ade nyango na twen na no enyini an so na etiba ase entosi a etibi na kata wo ni mahu sa fo no bi so eno efo etanyo Yodi amesramu tayo ade na tayo tayo wo na nim na aduane pro nyame na boyo yare bi wasi do boyo bi aye papa we dey nyame me ka kwa mani majimi tayo akasa David anra no boy bi e wo chifu praso na ne die no
sisi no te say ate sa ho nyina sisi no sa ate no na ni tiri de no na akata etwi ni tiri ne say na nyina say no fo no na ba na feel di anu se mti bana ko Mose ukura duro no bi so ade ne be ku no e be that one ka oni pe bi ono mo a I say kramai onu be hwehwia no akwa akoposo oko hwia no akoka bi se kran obi tuma trench no wakeka kan kwa so bia o kan so bia bu befu everybody say na me differ because onyo bu se ni so ma yes sir sa na ma me na me ka de ka se wo ba bi na minim no timi hu kwa me fa so approach ko no de me amato duro na cha every time ma me ne bre ko ko no si ni ba ma ne so din na ne ma no na namti ye urade so ma me ni ekro te oduan ma ntu betuma tena na ni madidi ade na tan yo so on the wo wa obetuma didi because usa no shase no yenya me urade sa so obo bibia na de bi obo bibia no kama nti urade da se obo yare amaye yes but me sre nipa bi ade me sre wa yale bi etete ho me pese me boy yale bi din yale bia ya fra ne yade nko ade me sre otokuru bi a wo hyimu amena bi a wo hyimu se tutumirika ebra kuma se kwa da so doctor amagana odi oduru ha so hwe doctor na ma bibiduru ayale hwe aye simple no akura ba kire women training center opposite wa na doctor amagana wa je se unya kotoche doctor amagana de ya yale bi a wo de ko ye no wonsam fancy form emko fie bi 2 days 3 days 1 week na eko mpo otimika bi se we ya wo de aba 2 days bada na abenom na won ho mpopo ye na ye onwa otimika se we de 1 week ubo wan say di 2 days na fe eye onwa nyame tam etimi forosoro na odimi nante obaji aduro no benom na onsa mra bi no no ana e forosoro obi anso ni mu bi e kire se nyame ede abibiduro ana habanduro eja doctor amagana na ade ame pe wono se opon sa ade we achede nyina osa very simple otimi ya simple ne bro za fe na no kra mi akora mahi because ni me kura no ya na nya sa na expect se obehunu so mfa na kra very simple be so hia na be hia no be din komo simple na mo komo ni te be sere wo se yale ni kura ba no no to di din komo sere na wa wo se din nyina ya yale hwe ni bi a kire se ukura qualities ne ene gift na ya de se oni ba yare no ayi se teacher ni a ojo no kire wade ya wohunu otim se wa bon wasins no o hye ukura se be sa na doctor di ni juma o mama o meteatea da bi doctor benya abote no ahwe no ade ekumi wono hono se we de koduru ahomati se skuda anso so a o frɛ doctor so wa be duru o so leba o head any time say ba ye de ba juma 8 da bi uduru o se so kwa ko be hunu doctor 7 na o be hunu no minim time a ko eye doctor amagana ho kuma se kwada so a hunu no ti masrew e be o firi ba bia tu berika ene doctor ne ya hyiamu se ba ye phone call so doctor number de gusu miyenu no ba ko na dan chen de for sponsor 20 chatro no nti mi sheda mfam frefre sa ye yinya mo so mo flame line sa utim sa yo mo se doctor line mpa cho mo wo fie kwa mti fie chairman am sa send doctor de no mo mama so nye de doctor de no ye tu ne wo so me de da ba bi one pe so o hwe o fidie no so ani fa so no so o to na o face dia me wo bonkum so ba de wati ko kire TV no a me wo di fa so na doctor nso e wo bonkum so a wo hwe TV da doctor wo di fa so number ne ye tu mesre wani di mu se fa the free doctor samri ya mo fra no wadan ho mo pick course no ya le bia be ka bia wa kire mo munim be kire oda ho ba bi anase send scan no de do ma scammers ados ntia na dwumade bi se nipa mpe ba doctor de mia me guarantee ama se fako obe send de do ni so aba ma ya resa aye adwuma e kai da obi send ni sika na do no wo se anko on ese o frɛ na mo wo se o sa mo mi ya yo afi wo se mi and me frɛ driver so so obeduru obe frɛ me ba driver ne beduru ye no mantene nke yo fe me frɛ na me nya no se ma amene de ya ampa se nya ampa akonfirm me o se de do na send na nsa na anka doctor so the problem ni ho e sa mo de foforo asend ni sisi a me to na me kra ni age me mo amona mane de ba ne me firi o mu se de o ye adwuma de obekɔ akiri obi anko beti atia fam ho be me de se ma ye wi sa first kabra o onye sa ada nti awurade so nhira o na wo nhira doctor so se o ma ne nkwama ye se be ya ye ho dodo ye ne ye to fa wa ye nyina betimi anya ayarehwe akasi mape na ye digimedie no e twa to okura awie kura nti de hiam ye number no koso na pick number ne to
ene ehia wa china ebe hia nti mesere woni die kwa so fatu yie ebi kwa na ade hye bi wo sabe akire no ho aba bia o wasa program ni bia ebi kwa wa hye obi pen o wasa ya ne a wo bom pesa da be hye ediro bi no beto bi akoma no frɛ doctor Amagana na wo de hye ne benya ayaresa madamfo no benya ayaresa ukunu oyere no benya ayaresa ama asumbi aba rari nhyira za da bi ada ugusu a wo hye na ama ne ma ekotote ede ama wo doctor nana ye be kokora doctor omo aya na o maso afiti wo se nsuo fita afi na so ba every day wo se nsuo ne tenesa wo te wo kora hwa na eye unyan wo ko busa se na so na afiti edro next week ba be che okay eno e be che okay eno honko mo e ba tu ya bu adi ho e be che no ma ye how de be che o de be che o oh okay sa na aka and you say jumadi na ya de every day bi anka me ya ne say week bi ba be nya duro ba ku firi because a hankofo we are going to trust and na so fita mo na to me from ya me kire mo fo oh okay kan ye ma bisa se to o tie mi na say oba na so bi go na say ya o from na kan no asem da me be kan okay doctor ye kokora kompo wasabida na ehun aduraba kompo na ponko yes yeah and say yeri ka kan wasem bibiri wa no masa bibiri eno ya mama ene gina mu utranye ne so ko operation bo say mo nyan say ayi no anomane no okay barafu bi na kwa me o UK o mama ko yibi o kasa o hunu wi na wa yebi ayi late kasa na esa peti ka taye ma enye mama yare but ye be ma dia e kese pa timi hunu ne kon ni yes se mo do ma na ne wow inshallah bibia no nyame mo ye doctor ya be ka kra nyina obenye nya chachafo nyina me se nyame me twa no ba ma ye wow se ba no na oba ba wa na kika ene se na me den tiwe bibiri yaba adru doctor baby trans no sorry na seat ni so afo e o mienu sebi na se ana ne to doctor say ni nyina o koko betu mama ne to wabili okay e wo anu bo so na se wow ni nyina do no anya nde kwa de nche 2 days e be ko ya le bia ba ho e na mo to se nkukodwe na mkachiro bia enye se bia me wona do nti na me kasa se o ma sa yare ne tran ho onya 5 years na catch o ko ne catch so appetite bia one why it bi ba na se ho na se moa bi wo ba to hwe ho a hu no hwe bi tuma bo ho sa ase mo bi ni na na me ho o be hwe na ahu de me che ho doctor no more time ya no ngofo dwale bia no mtanya da bi you were gonna then you be instant no all the time no na no wo so to wa no e step bi bobo no okay na ase onya la no esa nya uche mi a be ya bia no ya minti sa ya le ya boso nyina ne awo ne ya boso ni kitikiti nyina ba be sa ya re nyina de e dini pa e nufo no ene ekuru ene fibroid to se wa hwe se ekuru apro na wo ye ho adwuma nufo na apro na wo ye ho adwuma ni tiny ntina me kasa ba ene sent kura bi o have pass one what me say yes o ko yare en we hia yare ewrade nhyira so what magiwe nyina tu na o bo adasa ama wiase ni nyina nso enya ayaresa oguso na wo hwe ya haye Kumawood TV ha na wo famidi ma no pa bia no nso pepepe na ya didimadi no ahyehye so ene so ya frɛ no kuwa Dr. Amagana na sponsor enti se ne want man fa number no kra no pa bia no hwe yen a em se doctor de odi acha ntwi e bi ni aba no be fa de doctor ho na wa hunu se doctor o wadura mpa enti no follow yen ano pa bia na ya de kuwa jumadi no e bebrew Dr. Amagana ne ne twetwe nkomo no fa doctor number no e wa fidie no so na e frɛ no samli ya ye kase ya na wo ayaresa e be ye wo chefa wo besere na nisuo no o pepa na o de ayeye akwa Dr. Amagana ya du besi ha ni se da sene e be hia biem doctor bacha ye ko adofo be na be so che
chia Ghana for nyina especially mo mo ba ma so ye penifo ne ahenfo ba ma so ye me chiro bibia akan krofo ba ko Nigeria for ya me chiro lata for nyina o ne azanya me chiro buganka wo kra won tiase ka be tiase enya me chiro obi a o hwe mo amno mu ye adwuma so nya me chiro bibia chiro mu nyina se aka bo me ye adwuma o ma ya mana ya so de o ti ndi obi ano na ntia na ni beje feeling man okay we are very fine cheno ko family e bre me na ba chena dinu she aduro ye kwade a nyame o yira ka wachi oni gina fidie no so achi nchim ni fruma amane ya manyina akokama wo ge so boy achiri dom na wo ge ye ko na say even later yes I feel say okay take care when you na wo ge ahede bi mba wa kono de ankan ka sesa o ge everybody shira say wo boy achiri dom adwumade akọ tote dia birthday girl lo so di ni birthday na twam invite me ntino lo everybody nyankopon o yishira na o ma won kwa afisa say de em da bia me ka se ye wo ahaban ene ye wo ahaban ye nyina ye nim se efre bibi enhaban mfaso be na wo so ye nim so mfaso ndi emu bebere dogu ye mu bebere bo na duro se wo hye ase ahaban gyan mfiche wo nim ne ye de ye batre ne se didua na ba fa ahaban no esa yare e ka sa ahaban yankomo kakra be na betumadi afa ahaban se ka ahaban bi enu ahaban ena ahaban bi aso dwuma aye den eye ebu ho ye di but ye sa de ye ade foforo what I say ahaban sebi nipa bibiri ni mu no se aban kro noa na di enu na afa enti se sebi yare bia ha nipa se daw so bia no onye obi onim dia obi onim ahaban